Kirim ke Surabaya mak. Itulah dah dapat ada nampak gambar mak sekali. Lain nampak. Nah, mengaya mak sudah. Ande nak kandung ande nak 50 nak serangkai ali dikai serangkai juda di ate letak masa muda. Oh sayang dimului le alun nabi kasih di hati alun sudah kui kadi cinta you anak Nah, ni mudung-mudung mah. Oh pipi pari le tabang kapari tibo di pari kane gata tumbuh si pului mudo oh dia tatungkui besok bumi jolangi dia tayenggang nagari maka nagari tu kadeni Lali lember. Kalipang bang. Mau kuile di tepi sawah urenya ate pamatang turui dia besok agak sabanta di supir banti alun tada yang lady onde dia kandung onde dia Orang makan lasik ini. onde dia kandung le naranca mani lai kok buli batanyo namu ala gak mati gak ko Mana kambang la piti na nyabi na pokok sayang tolong tarimo dia Gimana mak kambang mak? Kambang di Ganceng Kota Rawang. Kata datang Rawang ni ke mana? Dari pasar tu masuk ke dalam. Dia bu dia. Di pasar. Oh bunga campago di kambang biru, kambang di alam karang laken, ngobao di anak Indopuro, ngobagi di anak Padang Panjang. Anak kambang mak kembali. Coy ko wana ne rindu ka dia kandung samo. Coy ko wana rindu kanang kandung onde dia kandung. Anak yang gua tadi. Onde coy. Mak, dia produksi namanya Sijas. Yang laki namanya Sinau. Jolawi mengandung topen, cogumi digoyang gampo, tumpak di badan diri udah seorang. Onde dia kandung, onde dia basuke padi malah dia balubu panu kaduono, panu baisi padi pului. Bakato to jadilah dia kandung, bakato amu malah dia, bakato takui dah olu jarang, besok adik sabui dah kadadi, iyo gak mamang kiro dia. Lambe wana onde dia kandung kok karimbo lo udah pai barotan nimbo tak kapuang tak jalani kok talajang tali pila